ngiyalibingelela igama lami ngumuzi wendoda uRafael Sinini Mpofu. Hayi mina ngali Easter ungelala utholubi konke nje besiphumule ngaphandle kobunzima nje kwezinto ezihlangana nama-prices ukoma komnotho wezwe lethu leZimbabwe. Hayi zonke zinzima azithengeki njengokubana vele asifoli ibhondi kodwa izinto sezifuna irandi le-US dollar. Hayi so kulobunzima. Hayi ekhaya ngihambanga mina lo nyaka ngoba kuyadula kakhulu ukuthi ngigcwalise nje i-full tank ye-fuel ukuthi ngiyofika ekhaya ngiphenduke. Akubiza kakhulu, kuyabiza kakhulu. So ngibona ukuthi kwesinye isikhathi kungcono ngizihlalele ngizaphela ngihambe ngithethe ilivi ende ngikwazi ukuthi hayi ngizahlala kumbe inyanga. Yikho engikucabangileyo ngathi hayi ngcono iphele i-Easter le ngikhonapha nami koBulawayo. Mina i-Easter le ngiyidlale nje ngisendlini ngisenza imisebenzi yangikhaya nje njengendoda, ugebhe engadini ngithelele imibhida ngenze nje into ezinjalo nokubamba nje imisebenzi yabantu mina njengokuthi ngiyabamba le misebenzi yabantu besintu. So yenye imisebenzi kade engiyenzayo khona nge-weekend kahle. Emsebenzini wesintu mina ngathi ngudokotela wesintu. Uyinyanga? Ngolimi lwesintu kuthiwa yinyanga, noma mina ngithanda ukuthiwa ngudokotela nami njengowesilungu. Ngakho ngiyabamba nje izifo eziningi kusela yonale ehluphayo kakhulu ehlupha izibhedlela, i-cancer yonale lama-poison akuphuma ku-umuzi abanye kubahluphayo. La yonale into esivamise kakhulu ukuhlupha abantu kakhulu abayibizayo bathi yi-stroke. Mina-ke ngiyangidelele kakhulu yonale into yomisa abantu umhlupho. Into enjengentshwabe yonale esibhedlela futhi iyabahlupha ngoba bengakwazi ukuchaya okuyini. Mina-ke kwesintwini siyabe sikwazi ukuthi hhayi luvalo umntwana udabula uvalo bese sihlanganise izihlahla zethu uthola ukuthi hhayi sesilile. So yeminye imikhuhlane nje engiyibamba kakhulu.